tunaona Yakobo anatukumbusha habari za mtumishi wa Mungu Elia. Ukisoma kile kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17, ukisoma hapo kwa makini, unamwona Yakobo anasema hivi: Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja kama zetu, lakini aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na haikunyesha ndani ya miaka 3 na miezi 6. Kwa unaona Yakobo anatukumbusha, lakini katika kutukumbusha anajaribu kutuambia ya kwamba huyu Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia kama zetu, lakini huyu mtu aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na haikunyesha ndani ya miaka 3 na miezi 6. Yaani sio aliomba tu, unajua kuna kuomba na kuomba kwa bidii. Yakobo anatuambia hivi, Elia aliomba kwa bidii. Unajua maana ya kuomba kwa bidii? Kuomba kwa bidii maana yake ni kuomba, unaomba mpaka unahakikisha mabadiliko yanatokea. Ndicho alichokifanya Elia, na ndio maana Yakobo anatukumbusha, anatuambia hivi, Elia aliomba kwa bidii. Sio aliomba tu, aliomba kwa bidii mvua isinyeshe, na haikunyesha ndani ya miaka 3 na miezi 6. Kwa kumbe tunaona maombi jinsi gani alivyokuwa na nguvu. Maombi jinsi gani anaweza kubadilisha mazingira. Sasa sijajua wewe bado unalala au unaomba. Neema ya Mungu ikusaidie sana.